ole silai chanchin episode 2 karon te dona tuna chuan ama kan lo soi tawngin om sniper rifle ka na mm mai khami chanchin tlang pui kha kan hanti athok thok dona PUBG khelte pheichon in kan thlar via wanga lu ta po wang mm mai dropa te chuan kan hme nol thina ka tiang chi silai tha wang mm mai kha kan te dona ni om hi British company tehan bolt acting rifle tura anron duan ani a civil mile police tele military te khan kumsa kha zakwa somri ta khan an mel hriat tran turin British company khan ron da aka hianat em awang hianin mun vot le lum sikle sa in thlak danglam na po aka dan hi angai renga aka adang lam pha lo ani soitong khan siam tu hi British ani a place of origin ti hian United Kingdom anti de kher thina ni om silai ri zong hi kg rukle point nga ania a seizong hrim ama asilai seizong a hrim hi inti somli paruklai sei ani tin asilai do thi inti somni paruka sei ani bokani aka hi na ema second khata fit sangni jasri somkua lai aniga om silai ka thui zong hi metar zariat somsari ania maximum flying range hi metar sang thum zakwa somli pathum lai ani bok ani om silai hian Smith and Bender scope an mang tlangpuya athan chu du to ka an chetlat pui theile khoi zaw na an man pui thei wang ani a he scope hi scope wang em mai min zongina an mu phak lo an mu thei lo ani a he scope hi jei siam ni in athat em awang hianin German le Russian po khan man ve an lo dil hial bok ani he scope hi German company siam ani nge ani tin kumsang kha zakwa somko kumtilam pangkhanin Swedish sipai chuan rifle thar andua om version thar aron upgrade to chu aron melret ti trana heta tang hianin aron lar ta em boka he om silai thar hi aminga po hinin om ti to lawin o chau ron ni in em khatel to lawa o silai aron ni to chu om rifle sniper rifle aronia aming lampum chu Arctic warfare o aronita ani tichuanin tunthleng hianin sniper rifle thatak ni in dona te anman war em aronita ani ole khati kha om rifle silai atlang pui a chanchin karon ti thei chu ni se akem changjokin bot sai le thei te kan la tum zel don nia